U mnogim slučajevima upravo su djeca inicijatori ideje da se u suživot sa vašom porodicom priključi i pas. Slažem se da je to u mnogome potrebno i da su djeca i psi dobitna kombinacija. Osim psihičke stabilnosti u komunikaciji sa psima, djeca stiču mnoge osobine koje će im u budućem životu itekako trebati. Razvijaju osjećaj za bolju komunikaciju i svoje dječje strahove mnogo bolje prevazilaze u druženju sa psima. Njemim jezikom komuniciraju i čitaju emocije koje im pas šalje i tako na nesvjestan način polako ulaze u psihologiju suživota između ljudi i pasa, ali i uče o bezuslovnoj ljubavi i prijateljstvu. Odrastanje jednog djeteta u društvu sa psom sigurno će od njega da napravi boljeg i odgovornijeg čovjeka. Zbog svoje privrženosti, dobroćudnosti, ali i visokog stepena tolerancije na različita raspoloženja, pas na djecu djeluje opuštajuće i potiče ih na komunikaciju, ali ih uči i odgovornosti. Odgovornost koju svako dijete mora da ima od onog dana kada se u vaš dom pojavi pas kao kućni ljubimac. Pravilnim treningom psa i pravilnom obukom djeteta možemo da postignemo zavidan nivo u komunikaciji. Za 30 dana treninga sa Dantesom postigli smo rezultat i dobili ponašanje psa koje može da kontroliše i obučeno dijete koje ima 7 godina. Pogledajte kako to izgleda. Kaži mu da sjedne.